Gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi aranyitanĩire na etĩkia kanitha-inĩ wa PCEA Kimbo gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Ruiru hĩndĩ igongona rĩa gũcokia ngatho rĩa MCA wa wodi ĩyo ya Kiu Zakari Macharia. Hĩndĩ igongona rĩrĩ Gavana Wamatangi arehĩtire kwaga kũguoyohio nĩ ITANG'A na TURIANIME arĩa makoretwo makĩiya mĩgũnda ya mũingĩ kaunti-inĩ ya Kiambu. Na mimi nataka niwaambie kama gavana wenu what I have decided. Mimi nimeamua iwe kuzuri ama kubaya, iwe vita ama sio vita, iwe mvutano ama sio mvutano, iwe chuki ama iwe iko nini, nimesema mtu yeyote mwenye anajaribu kushikia hivi, kujishikia ardhi ya umma, mimi na yeye tutapelekana mpaka mwisho na sitakubali. I will not agree. Kuringana na Gavana Wamatangi, ITANG'A ici nĩcio ikoretwo ikĩrĩha atongoria a kaunti ya Kiambu nĩguo kũmũkĩrĩra na kũmũhaka ndoro nĩguo kuonania kũrĩ na mbara ya utongoria kaunti-inĩ ya Kiambu makĩenda kũmũthing'ĩrĩria tigane na ũndũ ũrĩa hĩtĩte kwaga kũmatiganĩria. Kazi yao ni kuiba ardhi za wananchi kila mahali na kuzuia maendeleo. Sasa wamegeuka, wamekuwa sasa ndio wachezaji wa siasa mashuhuli. Wanaenda kutafutana na watu wetu, viongozi kwa bunge, kutafutana na viongozi kwa county assembly, kutafutana mahali ingine, kutafuta watu. Sasa pigieni huu mjamaa kelele, fukuzeni, pigeni kelele, fanya kama maisha yake ikuwe ngumu. Gavana Wamatangi akoretwo ang'ethanĩire na MCA bunge ya Kiambu makĩmũkuruhania na kwaga ũigĩrĩrĩki wĩra-inĩ wake, ũndũ ũmwe na kwaga gũkuruhania atongoria arĩa angĩ harĩ ũtongoria wake kaunti-inĩ gũkũ makĩhĩta kũmũhagũra wonaga gũcenjia. Na nimeitisha hao watu wote, kila mtu alete cheti chake tuone ni cheti halali na ulitoa wapi, kwa vile zingine tunashuku ni ardhi za wananchi. Na kwa hivyo nimesema sirudi nyuma, mwenye anataka kusikia asikie vizuri siku ya leo. Kwa hivyo hii fitina inapelekwa wapi na wapi na chuki na matusi na nani, ongeza volume. Ongeza volume. Niko chonjo na niko tayari. Kama mnataka maendeleo katika eneo letu la Ruiru, patieni huu jamaa peace. Patieni huu jamaa peace. Onakana modo. Akikwama tumekwama wote. Kwa hivyo mimi niwaombe mujitafute, muitane, muangalie shida ni nini, kwa sababu wengine wanatucheka huko. Kirivotera Kameme TV, Githago Wagunya.